I tūra he wānanga mokopapa i ngā ringi whakatākua huri ki te marae o Pēhiaweri ki Whangārei. I hui a katoatia e ngā mema o te kapa haka o Hātea me tahi o ngā iwi o te marae ki te whakahōnore i te aranga mai anō o ngā mahi tāmoko ki wainga i te hapori. Tērā te uhi o mataora kua tāia nei ki te kiri tangata, ki te ngākau tangata. Tino hari kua te ngākau, hari aku tamariki, hari aku mokopuna, me te whānau whānui, ai, he pai, he rā pai. Because this is my whānau, and so I was able and feel very privileged to be able to have my moko kauai on my marae, with my whānau and my tūpuna looking on. Ko atu i te tekau mawha ngā wāhine i tai mai ki Pēhiaweri, ke whakawhiwhia ki te moko kauain. Ko e tahi no te kapa haka o Hātea, e tahi no tēnei kāinga, e whakapapa nei ki te iwi o Ngāti Hau. Māku te ki, he rangi nui whakaharara tēnei mō Ngāti Hau i tēnei rā. Nā te mea, e kite ana ko tātou wāhine kei te hāpai, ki te hiki-hiki i te uhi a wharawhara e whakapepeha ngia nei roto i o mātou kōrero. Kātahi te tai mai hei ringa tā te tautoko i te kaupapa e rangi kārua te tautoko i tēnei kaupapa o te moko i roto i te kāinga o te nota. E ai kia roia Māori ki Alana Thomas, ko ia te rā i rongo i te uhi o te ringa tāmoko, kaore ia i te pakurongo i te mamain. Me pono taku kōrero tahina he te mea, i rongo ai au i roto i te whare, ko te aroha, kāre au i rongo i tētahi mamai, i te wā e takoto ana i te tēpu, nā te kaha o te waiata. He uri ani kāro no Ngāti Hau. Hei tāna hakoa te miharotanga o te kaupapa, ko te ruarua o ngā tāne mau mataora tētahi āwangawanga nui o nānga. Mai te timatanga tainoa ki e nei rā, ko ngā wahine ngā mea e uana ki tēnei kaupapa o te moko kanohi. Toru noi ho ngā tāne mau mataorana, no reira ko te hehia, kia tai a tinana mai wera o ngā tāne e mau mataorana ki enei o ngā mokopapa, kia ki te a kanohi ngā tāne, iwa tātou toa, iwa tātou rangatira e mau mataorana.